ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи лазиз бо Аловуддин. имрӯз дар меҳмонии мо яке аз ҳунармандони театри академии драмавӣ ба номи устод Абулқосим Лоҳутӣ, яке аз фидоёни санъати театрӣ, ҳунарпеше ки зиёда аз 37 сол боз меравад ба шаҳри Ваҳдат, деҳаи ҳаёти нав, меояд ба шаҳри Душанбе барои кор, меравад, меояд, яъне қадар дӯст медорад касбашро. ин ҳам бошад Салоҳиддин Шукрзода. хуш омадед бародари азизам ба барномаи лазиз бо Аловуддин. барои маърифӣ. бале, хуш омадед, вақт пайдо кардед. ман медонам ки шумо дар ҳамеша дар репертуари театри академии драмавии Лоҳутӣ банд ҳастед, дар ҳама намоишнома қариб ва фурсат пайдо кардед омадед. таклиф шумоя рад карда натавонистед. хеле хуб кардед. мо бинандагон ва ҳаводорони санъати театрӣ, санъати синемо шуморо хеле мешиносанд, дӯстатон медоранд. ҳамеша аз репертуари шумо, аз барномаҳои шумо, аз намоишномаҳое ки шумо дар он ҷо нақш меофаред, яъне хабардор ҳастанд. хуш омадед боз як бори хуш. барномаи лазиз бо Аловуддин, Салоҳиддин дар меҳмонии мо. чӣ хӯрок тайёр мекунем Салоҳиддин ҷон? рости гап, як хӯроки тез тайёр мешудагӣ ки вақта бисёр нагирем. бале, ман мебинам ки шумо дар ин ҷо гӯшти мурро интихоб кардеду мурро аллакай сирко хӯрда таппа тайёр кардем ки тезтар тайёр шавад, вақта бисёр нагирад. аслан метавонад ин мурғи бутун бошад, метавонад чӣ мегӯянд, гӯшти лаҳми мурғ бошад ки реза карда. ин вобаста аст масалан хоҳиши ҳар як нафар. хеле хуб. хотиррасон мегӯям Салоҳиддин Шукрзода, мо ҳамдигарро аз соли донишҷӯӣ мешиносем, бисёр дӯсти азиз, яке аз ҳамсабақони бисёр меҳрубону вафодори мо ба ҳисоб меравад. ва то имрӯз ҳама вақти Салоҳиддин мегӯем, Салоҳиддин ҷон, мо пеш назарамон як ҷавони бисёр пок, бисёр як меҳрубон, бисёр ростқавл, ростгӯ пеш назар меояд. яъне худат мисли симои ҳамин ки ҳозир нуроният ҳамин хел то имрӯз ҳамин хел як муҳаббату меҳрубонӣ дар шумо медиҳад. ва ман медонам ки дар соли донишҷӯӣ қадар шавқу завқи хӯрокпазӣ ҳам дошти камкам. чунки ҳамеша чунки гурусна мемондем, ба хонаи Салоҳиддин мерафтем, ҳатман чояш ҷӯшидагӣ, дастархонакаш партофтагӣ дар ин ҷо мондагӣ, яъне ягон қанд, ягон чиз пешниҳод мекард, ба як меҳрубонӣ мекард. даври донишҷӯӣ гуфтӣ, як бори аввал вақте ки дар хобгоҳ хӯрок пухтем, шӯрбо пухтем. бо гӯшт ё бегӯшт буд? ёдам нест, ба фикрам гӯштам дошт. баъд ҳамон вақт дар шишаҳо равғани поки пахта ширин кардагӣ мефурӯхтанд. ман намедонам, якта гирифтем, ин равған ширин кардагӣ набуд ё ки ин аллакай тамом шудагӣ буду. дар ҳамон ошхона равғани хом андохта буданд. ман ҳамин равғана ширин накарда хӯрок пухтам. хӯрок бисёр нағз омадааст, лекин ҳамун таъми равғани намонд ки мо ҳамин хӯрока яъне хӯрем. барои ҳамин баъд аз ин кадом равғане ки ман мегирифтам, албатта вая доғ мекардам, ширин мекардам. баъд давраи донишҷӯӣ. хуш, мана мурғ сиркохӯрдагӣ аллакай мо инро ҳозир бирён мекунем, мезирбонем, чӣ бо кадом тарз инро тайёр мекунем? ина мо дар тафдон. хеле хуб. дар тафдон вай мекунем. бисёриҳо вақте ки мечинанд ҳамин пораҳои гӯшта, метавонанд дар вай яъне бульён резанд дар гирдаш. метавонанд метавонанд ҳасиб монанд ва ҳасиб монанд пазанд, метавонанд картошка метавонем чинем, метавонем себ, метавонем лаблабӯи ширин, лаблабӯи ошия. ҳар кас мувофиқи хоҳишаш. ҳозир
شروع میکنیم شروع میکنیم من دیدار همین ماجراوان روغن اول البته روغن میتونه روغن ماسکه باشد میتونیم روغن گاز میریزیم بسیاریو گفتم که بسیاریو کم روغن نه همین خیلی که نچسبد ده ریزیم که نچسبد خوش اینه چه میچینیم سال دیجا همین خیلی میچینیم این علاقه خیلی که گفتم هر کس موافق طعم و ذوقش میتواند از این ما جوی لحم گوشت مرغ گرفتیم بله این لحم که تستر شد اینو بله ما در سالهای دانشجویی تست خیلی خوراک‌ها رو می‌خوردیم می‌کردیم فقط با جوی مرغ اونجا کادو بود کادو بود نه کادو نبود کادو رو میتونستیم استفاده کنیم لیکن نمی‌بردیم کارتوشکا کادو بله خیلی که گفتم میتونیم اینجا بینشون پنیر ملایم مونیم و وقتی که گرم گداخته میشود یک جا میشود میتونیم دو قبط هم میتونیم مونیم دو قبط هم مونیم میشد این خیلی بر وقتتر تیار میشد تستر تیار میشد برای همین ما میگم که سال اینجا ساعت شکر که برنامه هست و با بهانه این برنامه همین قصول قاطی تو دوستی داریم قریب 40 سال میشد لیکن بوری نپرسیدم که چی سبب شد که کسب اکتوری رو انتخاب کردی چی سبب شد که علادین جان من در دل یک علنگه پیدا شد که من حتما اکتور میشم دوستان عزیز وقتی دانشجویی چی معرکه ها چی مثلا نشست های همکورس ها میشد با همراه استادان گرچنده که وحدت قدر دور نبود 18-20 کیلومتر ما حتما در خانه صلاح‌الدین همه شب نشینی های دوستانه خود را میگذراندیم و روح مادرتان شاد باشد در خدمت همه ما بودن با همراهی خواهرانتان خوش این لازم نمیشد لازم نمیشد بیا اگر ما حاضر همین زردچوبه قطعی یک جای کنیم یا که همین خیلی خوش ما میشد بعد از بولوش کمتر زردچوبه پس ما میتونیم اول زردچوبه من میشد بیاد من در پیاله هر شب میخته کنم بیاد همین خیلی میشد تماشابینان محترم خیلی که گفتم این خوراک نو نیست بسیاری های خیلی خوراک میپزند بله از بس که گوشت جوان است یعنی چوجه هایی هستند که 48-50 روز علاقه میرسند برای حاضی علاقه در قد از روی حاضی یعنی خوراکی که میتن و غذاهایی که میتن علاقه 50 روز بر 45 تمام میشه 4 کیلو میشوند از دوینیم بالا میشد و این تیز میپزد برای این خوراک میتوانی که شبانه هم استعمال کنی از بس که مثل خوراکی سبوک هستن سال جان پس ما سوالی ما باز همون است که چی سبب شد چی سبب شد که اومدی کسب اکتیویتی من در بسیار کدام سال مکتبی میانه رو ختم کردی 80 سال 1981 بله اومدی به دانشکده فرهنگ و صنعت امروزه اینستیتوت صنعت میگفتن اومدیم و از بس که همون وقت شما سال 81 که اومده باشید شما باید هم سبقی برادر ما آبیجان و قربان زایر سناور میرمولایو بله حسنیه بله کورسی معلمه ملیکه علیم بله خود نگینه رحمت نگینه استادی که با شما درس دادن برای ملیکه رجبا که نگینه رجبا که اون که در مهمانی برنامه ما بودن و دولت نصری هم مهمانی برنامه ما بودن من دیده بودم خب اومدیم از بس که با یک جای همون وقت قریب 30 نفر بود فکرم یا 35 نفر همگی 10 نفر قبول میکرد و 15 نفر بود 20 نفر قبول میکردن ها 15 نفر و در جای یک نفر با جای یک 30 نفر زیاد بود بسیار بود با فکر 5 گروه بودیم 6 گروه بودیم با گروه ها تقسیم کرده بعد امتحان سپردیم ما یک گوش کردند و تماشا کردند و خیلی شد و من نگذاشتم شما از امتحان سپردید که نه امتحان سپردیم بله امتحان سپردیم یک ایراد گرفتم حاضر من یک بار میگردم من راهگردی شما رو نه تنها در
اینجا بلکه در صحنه در هر یک نمایشنامه‌ها در نمایشنامه خدمتگار دو خوجه در نمایشنامه دون جوان و دیگر نمایشنامه بسیار دیگه و شما در نقش صدقل که در چه می‌نویسید و رگشتن خوش چی کمبودی داشت رگشتی شما معلم گفتند که شما ما فکر میکنیم که شما یک پایتون عیب دارد یک پایتون نسبت به پای دیگه‌تون درست‌تر است درست‌تر است کوتاه‌تر است نمیدونم ما گفتم معلم چه خیلی عیب دارد وقتی که گذاشتیم ما سپرافکا آوردیم نمیدونم گفتن همین شما رفته یک خودتون نشان داده دکتر با از نو سپرافکا گرفته بیاد بعد رفتیم سپرافکا هم گرفته آوردیم این یک معلوماتی که در خط پایه شما هر دش برابر است برابر است آوردیم انگشتاش در پات هست همش بله پنج در اینش پنج داشت ما آورد وقتی که آوردیم البته یک روز گذشته بود نمیدونم روز دیگر آوردیم گفتند که صلاح‌الدین یک کار میکنیم شما نگذاشتید لیکن اما پادکست میگفتن بله بله اون کورسی بله یعنی بخش تئوری شما بیاید همراه بچه‌ها درس گیرید میخوای نمیخوای همین خیلی میشود که از یک کنکورسی یک چند نفر خدمت میرود و یک چند نفر دیگر کورس‌ها میگذارد مثلا طاقت نمیکنند میتونی بعد گذاری من گفتم نه خدمت باشد ما میریم خدمت میکنیم بعد چه فرق داشته است ما در خدمت صحت و برای بخش رفتیم به خدمت بعد از 2 سال خدمت آمدیم البته همان سال شما سال 82 رفتید خدمت نه یکی 82 نه 82 بله 82 ماه رفتیم چون که من بعد از آنکه نگذاشتم من اومد از کمیسریت حربی که اگر رانندگی خوندید کورس رانندگی یعنی در اونجا افته بود یک مکتبی نزدیکی وای بله کمسمول بود اون وقتا حاضر کاخ باربد یعنی آمادگی می‌دید رانندگی می‌آموزاندن از رانندگی 3 ماه بود بفکرم 4 ماه است 3 ماه برای کران автокран 4 ماه 5 ماه می‌خوندن برای عادی راننده عادی شدن 3 ماه بود ما رفتیم 2 سال خدمت کردیم 2 سال من راننده بودم یک 5 نمودی ماشینا در اختیار داشتم در کجا خدمتتون گذاشت من در مغولستان گذاشت خدمتی من هم اورال 375 بود هم گاز 66 بود هم زیل 131 داشت یعنی خودتون چند ماشین رو اداره می‌کردید بله چون که همون باتری که من خدمت میکنم پولک ارتلری ماشینا برای автомашина برای هر یک چیز جدا شده بودن برای همون کشیدنی توپ برای کشیدنی مثلا سناریاد و دیگر باز سری بلند خدمت مادر وطن رو کرده صلاح‌الدین شکرزاده باز آمدن برگشتیم هیچ مانع نشد از راهتون نگشتید نه آمدیم که همان سال کورسی تاجیکی ندارد کورسی روسی است این کدام سال بود؟ سال 85 84 بله در وقت علاقه یک بخش برای تئاتر اکادمی برای تئاتر مایکوفسکی بله روسی درامای روسی بله بعد رفته باز یک سال در автоколонnaи 2937 در شهر اورجونی که زیاباد حاضر وحدت автослесар شدیم یک سال بکار کردید بله автоколоннаи 27 در کنار همون لبی دریای خوفریان است بله میره خیلی خوب میدونم خوش کار کردیم اومدیم بعد سال 85 داخل شدیم هیچ گپ نیست شما آبوتا بیافتید رفتید خدمت کردید آمدید ما که داخل شدیم سال 82 ما را یک بار بخش یکم خودتون میدونید که بعد اومده با شما ادامه دادیم همه رو قریب به خدمت حربی بردن از 20 نفری که بودیم قریب 8-9 نفر جوانان به خدمت حربی رفتیم بعد اومدیم بعد با شما خدمت کردگی ها یک جای بعد خواندیم خوش وزیر ما اون را موندیم من در شما با نقل های خدمت حربی در مغولستان بودید میتوانید با
200 مونیم 250 200 220 از زیاد نه مونیم خوش 40 دقیقه در مابین ماندم میبینیم بله در مابین ماندم خوش شما رفته شده است دیگر همین خیلی خوب خیلی که گفتم تماشاگران محترم میتونیم اینجا بین اینها شاید ما پیش دستی کردیم با گشتگیری نه برای یک مصلحت و برای کدبان‌هایی که ما را نگاه کرده هستند خواهرای ما بله بعضی‌ها دیگر خیلی شاید تیار میکنن بعد نگویند که اینا چی تیار کردن این خیلی خیلی که گفتم میتونیم بین سیب و دیگر نمودی سیب و لبلبوی و کارتوشکای بله مونیم این تیار کردن ما این تیار کردن دو مرد است که وقتی صحبت میکنن تیار میکنن تستر خوراک تیار شد و پیشنهاد میکنن بله و سس میگن بعضی سس میریزن چون که گوناگون است طرز تیار کردن این خوراک باز خوبیش در اون است که میتونی در خانه تیار کنی همه وقتی ماهیگیری میره یا که با کنار دامن کوه میره برای دم چون در لب دریای کوفرنی بسیار موهی کی نه من ماهیگیری شوق ندارم شوق نداری گرچه که رفیقام میگیرن چندی من اونقدر شوق ندارم سال 1985 آمدی حجتیت سپوردی بله خوش سپوردیم بو معلم مالک جنابی که شنو خود بله معلم گفتن من گفتم من معلم باز اومدم وقتی که اومد گفتند که در حقیقت پویت درست بوده است؟ نه پویت گفتند در حقیقت شما این کسب دوست می داشتید برای همین بسیاری ها که رفتن دیگر نمی آیند گفتم نه برای چی ما از خوردی که همین کسب 4 سال شما بله 4 سال اینقدر سخت خواهشی پیش اکتیار شدن بله وقتی که در وقتی خدمت گرچند فرزند کلانی خانه بودن صلاح‌الدین و بعد از گذشتن پدرشون بیشتر همچون مردی خانه کلانی خانه با رفته دانشجویی شدیم هم دانشجو بودیم هم کاری خانه بود وقتی که خدمت میکردیم از بس که یک چند نمودی ماشین های میکردیم و کارمون ناز بود بعد من گفتم که با من یک خصلتنامه در کار از خدمت عسکری وقتی که میای ولی بی خاراکتریستیکا خصلتنامه گفتن برای چی من گفتم من میخوام که هنر پیشه شوم اکتور شوم بعد یک کاپیتان داشتیم گفت که تو شافیوری نغزی شافیوری خوبی تو با چی در کار مهارت داری نداری خودت چه میکنی برده وای کردم من گفتم نه شما بعد نوشته دادم ما از اون یک پولکی کلانی که همون در دوری ما جواب شدن 2 نفر یک نفر روس پسر که در شتاب میرزا گویم پسر بود میکرد 20 روز دقتی زیبا داشت بله همون گرفت و من گرفتم دیگرها وای نکردن 2 نفر گرفتیم و شاید همون خاراکتریستیک خوب بود خصلتنامه خوب بود که در هم خاراکتریستیک اونجا هم از جایی که شما باعث در افتکالون کار کردید چون در اونجا اون باشد خوش ما حاضر تو تیار شدن ها بله یک گفتید که من خورش تیار میکنم بله شما با چی لازم میشد من پامیدور بودرینگ من اینجا کبوتی ها هستن من کبوتی ها هستن خوش پیاز لازم نمیشد نه پیاز باریک بعد ایلوه میکنیم ایلوه میکنیم خوش کدام طرز قطعی نریزه ما شش تا ماندیم بله حاضر بودرینگ من شما خوش من صلاح‌الدین من طرزی ریزه کردن بودرینگ رو از صلاح‌الدین می آموزیم اینا من از کجای دیده آموختیم از خانه میبینی بله دیگر طرزی من که کج یک تاش این خیلی تاش کلام ریزه کنی میشه کلان ترم ریزه کنی میشه امی خوش و فکرم خوش است صلاح‌الدین جان آمدید این دفعه این کار در 1985 اگه مشکل نبود برای داخل شدن؟ نه این دفعه مشکلی نبود شما مهارت و سپوردید از مهارت بهای خوب گرفتید؟ بله بهای اعلا گرفتیم و هم سبقانی صلاح‌الدین جان یعنی که هم سبقانی که ما اومده بعد با اینها همراه شدیم بسیار هنرمندانی خوب از این برآمدن فیروزه
Раҳмонова ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон ки дар театри имрӯзҳо дар театри русӣ ба номи Маяковский коро фаъолият мекунанд. Бисёр коргардони хуб, ҳунарпешаи хеле хуби дубляж Малоҳат Абдуллоева, солидонҷа Ашурова имрӯзҳо Абдуллоева ки дар телевизиони синемо коро фаъолият мекунанд. Соҷида Раҳмонова он касам бисёр ҳунарпешаи хуб ва фаъол аст дар қисмати радио ба фикрам кор фаъолияташон баъд аз театри лоти ба театри оина гузаштанд. Баъд аз онҷо ба хонаи радио гузаштанд ва дар онҷо ҳозир фаъолият мекунанд. Ва инчунин Мастура Ортиқова ки ҳамроҳ ҳам кор мекунад дар бисёр намоишҳо якҷояем, ҳам режиссёри дубляж дар телевизиони Сафина ва ҳам режиссёри як қатор барномаҳои телевизионӣ кору Ҷаъфар Ҷалолов овозхон, суруди қасамаш, суруди ватандӯстонаи ӯ ҳамеша садо медиҳад ва ҳамаро дӯст медоранд ва ногуфта намонад ба наздики меҳмони барномаи мо ҳам мешавад. Хуш ва инчунин ҳунармандон ҳамкурсони мо ҳамсабақони мо Муҳаммад Саиди Шоҳиён ки нақши Восиро хеле хуб боз карданд. Дар рӯзҳо роҳбарии муассисаи давлатии Тоҷикфилмро ба ӯҳда доранд. Ҳотами Равшан, овозхон ва инчунин оҳангсоз, композитор ва чанд муддат ҳунарпешам кору фаъолият мекунанд дар театри давлатии ҷавонони мо. ҳамкурси дигарамон ки ҳамон вақт дар театри лоти кор мекарданду бисёрак метавонистанд мисли Аловдин ҳаҷнигори хуб шаванд, Пулод Нозимов, Содир Бадабоев. Ман бисёр миннатдор ҳастем аз устод Малика Алимбекова Ҷурабекова ва устодон ки шуморо дарс гуфтанд. Майрам Исоев ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон, арбоби ҳунари Тоҷикистон Абдулафиз Қодиров, Сором Музаффиршоева муаллима, Нигина Раҷабова, Тағои Мурод Розиқов ва дар баробари инҳо ман ки дарс гирифтам хеле хуб буд ки хуш баъд аз оне ки кору фаъолият мекардид дар он ҷо ёдат аст ҳамин шӯхиҳои ҳамин баъзе вақт дар донишҷӯӣ шӯхиҳои ҳамин ҳамсабақомон гарчи ман бояд ба савоб гуфтам лекин ба ёдам ки ҳаст ама ҳаётат аз пеши назарам хел мегузарад ҳаёти донишҷӯи мо дар даст вақте ки як муддат сахт бисёр гирифтанд барои дермондан дар донишгоҳ ва дар дермондан ҳамеша дар назди дар ду нафар назоратчӣ меистоду ном ва фамилияро менавиштам хеле менавиштам. Масалан омад Салодин Шукуров, бахши аввал будем мо қадар мо нас намешинохтанд онҳо ва мо метавонистем агар кадом номеро метавонистем ба забон гирӣ. ҳамин лаҳза дӯсти азизи мо ҷавони бисёр хушқаду қомат Ҷаъфари Ҷалол меояд ба ҳамроҳи яке аз ҳамсабақони мо ба Ҷаъфар ҳушёрӣ карда мегӯяд ки хуш шумо дер мондед, лалка дарс сар шуд, номатон чист? Ва Ҷаъфар мегӯяд ки Дадабоев Содир, як ҷавони ҳамкурси бисёр хубамон аз ноҳияи Аш, бисёр як ҷавони чақон ва Ҷаъфар чунин мегӯяд, номи ҳамкурси дигаромон мегирад. Курси чандум мехонед? Якум актёрӣ. Нафари дигар номи шумо чист? Номи шумо чи? Номи ман Ҷаъфари Ҷалол. Ҷаъфар ба худ таркид. Чаро ту ақаллан номи ҳамкурси дигарамон Резоев Дороб нагуфтӣ? Чаро номи маро гуфтӣ? Чаро номи маро гирифтӣ? Хел чизҳоам мешиданд дар донишҷӯӣ. Ман ёд дорам вақте ки аз хона вақте ки дар Пахтачинӣ хеш таборо хабаргирӣ меомаданд. як моҳ вақти пахта масалан дар онҷо дар сархони Пуринор як табақ ош, яъне як дар вақти пахта буданамон чиниданамон омода буданд Салодин як нақл кунда бошад.
نزدیک کسی اومدن نمیگیم نمیگیم ولی نمیگیم چون که معلوم نشد که ما والیدان اونها که گفتیم ما را خوردیم ولی که در اصل چخیل شدن و آوردن دسترخوانی پورا تو خوراکی نیست روزی وقت بله وقت هست بچه‌ها پخته میچینیم اینا در پایان خطکا میمونیم بعد یک موی سفید با خرش پیدا شد و خرش در امو نزد جوی در گلمه خشم زد و ماند رفت پخته چینی رفت نمیدونم کجا رفته یک وقت ما اومدیم تا دستش اومدیم دورتر اومدیم که خر همه چیزای خورد است بله بسیار خر امروز بسیار راحت کرد راحت کرد بله خر نی مرکب بله خیلی کارام بود خوش من ما این رو موندیم سلام خب از کارگردان هایی که کار و فعالیت کردی در تئاتر اکادمی درامایی باید بیا یک یادآور که با کدام استادان کار کردی فعالیت کردی در کدام نمایشنامه ها راست دیگه از روزی که به همین تئاتر آمدیم چند کارگردانی که نبود در تئاتر همراه همشان ما کار کردیم خودی با استاد مایبالیف خوشنظر با روشن شاد بله با میرالی بیکوف بهادر میرالی بیکوف بله که کارگردان های خیلی خوب با که توراخان احمد خانوف در کدام نمایشنامه که توراخان شما نقش آفرید در همون چند نمایش بچگانه من در این نمایش و که آخران ماندن قصه غمگین و رنگین نوشته بودند و هم یک جای کارگردانی کردن با شادروان الفت شایف بله احمد شایف بله از همین نقشه‌ای که شما آفریدید با همراه برزو عبدالرزاق و با توراخان احمد خانوف دولت عبیدالله بله با اکی دولت که امروز هم در درست کار و فعالیت میکنند خیلی کارگردانان خوبی ما کارگردانی خیلی شناخته ما من میخوام یک نقشی رو باید بیارید که من شما رو در اونجا نشناختم شما در نمایشنامه خدمتگار دو خواجه نقش آفریدید بله اونجا هم نقش آفریدیم برزو عبدالرزاق خونده بودن باز یک نمایشنامه دیگه بود که شما یک مرد یهودی رو می آفریدید در یک با همراه اسکندر اسفندیار غلاموف بله بودنش در نمایش تورندوخ بود تورندوخ بله ملکه تورندوخ یک سه نقش بود بله همین سه نقش تقسیم کرده بودن تیمور بعد اسماعیل با یک نفر دیگه بود همین سه نقش گفتن بازی میکنید همین خیلی بود که وایا یک جا نمیشدن همین نقش ها همین سه کس یک جایی که نمیشدن گفتن میشد با اینا فاصله بود برای هم تغییر لباس کردن و هم بازی کردیم بله بسیار نقش خاطرمون برآمده بله در برابر دیگر به نزدیک من دیدم که شما با همراه یکی از کارگردان‌های خیلی شناخته ما جوانی خیلی که ملکه ختم کننده دانشکده بسیار عالی کینو است سینما است به نام گراسیموف مسکو این هم باشد مظفر محیدین شما یک در فیلم دو بله یکی از نقش اساسی رو مرکزی رو در اونجا اجرا کردید بله این بهار همین سال بود میدونید ما هنرمندیم هنرپیشه هر یکی ما در دل آرزو داریم چون که وقتی که در دوره شوروی اینا ما یک جا میکنیم در دوره شوروی وقتی که درباره بناور گرفتن اون فیلمایی که بسیار معمول است و تماشا میکنیم گپ میرود میگویند که مثلا حاضر کاستینگ اون وقت بله کینو پروبا میگفتن و فوتو پروبا میگفتن کاستینگ میشد با یک رول ده ها هنرمند وای میکرد بهترین هنرمندا و از بین همونها یک کس جدا کردن میگرفتن همین من آرزو داشتم که میشده باشد وقتی که
ягон коргардони ҳирфаӣ, яъне бале омада гӯяд ки ё дар вақте мо кастинг ё ки аз ҳамон бозиҳое ки кардему гӯяд ки анамин нақши асосӣ ман боварӣ дорам ки ҳамин азоташ мебарояд ба ҳамин тим. Ҳамин хелам шуд. ҳамин хелам шуд. Бале, Салоҳиддин, ман орзу мекардам чунин актерро пайдо кунам ва шуморо ман дар нақши марказӣ дар филми Дов мегӯям бисёр филми хубам баромадааст. Бале, вақте ки ба шӯрои ман тамошо кардам, бале шӯрои бадӣ пешниҳод кардан ва киностудия пешниҳод кардан, бисёриҳо бо як овоз гуфтанд ки филми бисёр хуб аст, иншоалло ина тамошо мекунем ва шояд ба фестивалҳо ҳам пешниҳод кунам ва нақши банда ҳам бисёр ҷолиб баромад. Хеле хуб. Салоҳиддин, дар ёдат ҳаст дарсҳои устод ҳунарпешаи халқии СССР, профессор Аҳмад Бобоқулов? Бале, бале. Рӯҳашон шод бод. Устод агар ёд дошта бошед, курси мои нағз медидан. Бале. ҳатто хобгоҳ бачаҳои хабаргирӣ меомаданд. ёд бод чанд маротиба омадам. Ман як суханашон дӯст медоштам. Хуб, соатам 12 шуд. Як этюд када биёем. Этюд када биёем гуфта, ҳане ки ман хӯроки нисфи рӯзи худа биёем. Бале. Як рӯз маълим гуфтанд ки ҳамин мошини ман камакак айб пайдо кардааст. ҳама якҷоя мошина айб пайдо карда бошад, ана ронанда ҳамин Салоҳиддин ҳамин вай мекунад. Ман намедонам фуромадам ин мошина чӣ кор кунам. Баъд фаҳмам ҳамун тросе ки бағожа мекушояд, ҳамин вайрон шуда. Наона дуруст карда. Дар баробари ин як киви меваи бисёр хуб аст. Бозгиред. Суруде ки мо месароидем ҳама каса ҳамроҳи курс ва устод ин суруда худашон дар байн месароидам. Духтарони мо, ду духтарамон, гулдухтарамон аз ин тараф, ду гулдухтарамон аз ин тараф, як ҷоя. ёдатон бошад, як консерти калон буду, намедонам дар куҷо буд, рафта ҳамина ҳамроҳи курс сароидем. Ҳатто дар бӯстонҳо аз ноҳияи оне ки Сино Фрунзе буд, баромад мекардем. Як суруде доштем ки ин ҳамчун суруди ҳамин худи бахши мо будам. Бахши курси мо буд. Бисёр маъмул ҳам аст. Хонаи мо он қадар ҳам дур нест. Гуфта буди ки ту меҳмон мешавӣ, дар тани ҷон парварон ҷон мешавӣ. Рӯзу шабҳо интизорат ман ҳанӯз, бо дили умедворат ман ҳанӯз. Бо дили умедворат ман ҳанӯз. Канда шуд дар роҳи ту чашмони ман, чашмони ман. Кай ту меои биё ҷонони ман, ҷонони ман, ҷонони ман. Хонаи мо он қадар ҳам дур нест, гарчи дар чашми шумо манзур нест. ва ҳама инро мехонем ва хизмати беустаи устод рӯҳашон шод буд Аҳмад Бобоқулов дар тарбияи ҳар як мо бисёр назаррас аст. рӯҳашон шод буд дар ҳақиқат дар тарбия, дар дуруст нафас гирифтан, дар ҳама каме аз олами бисёр бои ғании мусиқии ҷаҳонӣ бархурдор шудан. Вақте вай интихоб, вақти имтиҳон супоридан, интихоб кардан, кани бачем, кани як овозата барор, ай хурусчӯҷа барина, ай хурусчӯҷа, ай хурусчӯҷа тоҷаш кандагӣ. Устод бисёр дар бештар дар ҳофизаи шунавоии аҳамият медоданд, аҳамият дор бошем. Яъне гӯш мекардан ки қувваи мисол чизи ҳофиза дорад ё не, ва қавли мардум слух дорад ё не. Мо мегуфтем ки овози ман чӣ хел овози тоза дошт. Фирӯза чӣ хел овози бисёр
тоза ҳар як пардаро ҳар як садоро мегирифт ва мо мефтем ки устод амин овози ман паст ҳеҷ гап мехарам овози баланд дорад бачем аҳамияти садо ба ҳар як ҳамун нотае ки ҳаст баъд ёдатон бошад як муддат ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устод бурҳон муҳаммадқулов бинед ки қадар меҳру муҳаббати ту нисбат ба театр хеле зиёд аст ки ман ҳатто як саҳнаам рӯи навор гирифтӣ ба ҳайси коргардон ин ҳама дӯст медоранд ин саҳнаро ва хотиррасо мешавам аз ҳамин саҳна бисёр маро савол метиҳанд вақте ки дар нақши асосии акаи қиёмиддин асту ту дар он ҷо ҳаст меофарӣ мастураву сония наврӯзова онҷа номаш меҳмони ошнос як номи аҷоиб зиёфати шоҳона ки онҷо меҳмонатон акаи қиёмиддин асту ҳамин чӣ хел дар сарат ҳамин идея омад чанд маротиба ҳамин кора давом дие чунки маҳорати чизе дори коргардонӣ ва мардум ташнаи чунин навелоҳо ҳам ҳастанд бале ина худам мехоҳам вақте ки пешниҳод кардем гуфтанд ки метавонед ина дарро ҳамон вақт ба шумо наворбардор ҷудо кардан он касе ки монтаж кардан танзим кардан кадом як ид буд чӣ буд ки ҳамин коргардонҳо ҳама банд буданд ва ина ҳарчи тезтар ба навор гирифтан дар кор буд гуфтанд ки ҳозир коргардон надорем гуфтам агар бовар кунед ба ман худам коргардонӣ мекунам ман чунки аз хоҳиши ту малакаи ту аз ҳамин энержие ки дошти бисёр хабардор ҳастам чунки дар вақти донишҷӯиямон як аз нодар дунбази кукарачаро интихоб кардӣ бисёр чизи хуб аст як маводи хуб аст имрӯзҳо ман мехоҳам ки агар ҳамуна бо хоҳишат бошад ҳамуна филми хубе аст ҳатто дар саҳнавиам кунӣ бале давраи донишҷӯӣ чӣ либосе ки дар кор мешуд ман ё медухтем ё намедонам пайдо мекардем баъд ҳамун реквизите ки дар кор мешуд ҳамуна тайёр мекардем мурғи мо мана аллакай қариб тайёр шуд чанд дақиқа шуд 15-18 дақиқа як камтари дигарам истад аллакай бирён шуда истодааст бале ва бинед ки ба суҳбат овора шудем аллакай мурғам тайёр шуда ина гуфтам ки намакаша дертарам ку немешад мо метавонем ина ҳам суҳбат карда ҳам намакаша як бора омода кунем ва мурч ягон чи дар кор нест мурч не инҷо мурч дар намакаш чӣ қадар намак ҳозир камтар мепошем чунки намака зиёдам аз бас ки мо баъзеҳо гуфтам ки обам шояд лай кунанд мо аз ин чизо даст кашидем чунки тезтар шавад гуфта ина хубиш чӣ гуфтам ки дар вақти дамгириам метавонӣ бурда ҳамин чиза тайёр кунӣ ҳозир хулоса гапам як лиму ман бале ҳозир исто точ мазатач начаспидааст не часпида мумкин нест дар ҳақиқат бисёр як намуди хуб шуда рангаш бисёр зебо шуд хуш дӯстони азиз инак мурғи мо хӯриши мо тайёр шуд бо ҳамроҳӣ ҳамсабақи мо дӯсти мо ҳунарпешаи театри академии драмавӣ бо номи устод абулқосим ловутӣ салоҳиддин ва аз ҳамаи шумо
خواهش میکنم با همراهی ما باشید. بعد از چند لحظه ما این مرغ نامش چی موندیم ما؟ اینم ما میتونیم گوییم که در مهمانی. در مهمانی رفیق، در مهمانی خوشنامه. خوراک در مهمانی تیار کنیم. خانه‌تان که رفتیم، بله. دیدیم که صلاح‌الدین جان همون خوراکی با مرغی در مهمانی رو تیار کردیم. خیلی نمونه. البته اینجا کم است، لیکن ما اونجا وسیع‌تر بله. همون مرغایی که هست در همون از جهتون کلان 3-4 کیلو بالا. بله نه کم از اون. پس با همراه ما باشید. بعد از چند لحظه ما میچشیم و بها میتیم به هنری من این پخت و پزی برادری ما صلاح‌الدین شکرزاده. با همراه ما باشید. بینندگان عزیز، لحظه خیلی خوب در مهمانی گفتیم ما نام کباب مرغی را ما مخصوص جوهی لحمش انتخاب کردیم و کمی در آنجا لیمو همراه کردیم، کمی والله گوشت باز هم مهین‌تر لذت گوشت. میچشیم لحظه خیلی خوب است، همین لحظه چشیدن و مرحمت صلاح‌الدین شما هم در دستون شو. خوش. بهودیم. خوب. این نبینید من خودم نمیخواستم به من کمی کامل آمد. نرخت بسیار خوب. نمیتونیم مرغ یک لخت هم میتونیم مونیم گردش پر کنیم، میتونیم مایده کنیم. عجیب یک درقت طعمی بسیار خوب. صلاح‌الدین آهسته بهترین استاد تجربه است و تجربه تو با بایتر شد که من خیلی خوراک کنم پخته میتونیستی در برابری شیرچای پختنت من با یاد گرفتی. اون گفتنی داشته باشید مرحمت. یعنی من گفتنی هم که با شبکه سفینه بمانید تماشابینان محترم، با شوخی های علاوالدین، با همین برنامه علاوالدین که البته امروز ها اینقدر پزنده های ماهر بسیار شدند، تماشا میکنید هر چیزهایی میپزند از یک همین 2-3 نمود محصولات یک چیزهایی میپزند که مثلا با خوردن از آدم سر نمیشود. اینجا هم نگینا رجب از یک تورپ 18 خورش تیار میکنه. من دیدم 18 خورش تیار میکنه. این برنامه تماشا کردن در کار تا که یک ذره هم باشد از همین برنامه منفعت برداشتن ممکن است. سلامت باشید. ما از نام همه شما بینندگان عزیز به صلاح‌الدین شکرزاده در کار و فعالیت ایجادش کامیابی ها آرزو میکنیم و آرزو میکنیم که همین چون که فدایی هستند در دلشون هم محبت به صنعت تئاتری به هنر پاینده باشد و هر یک نقشی آفریده شما باعث ما انتظار میشویم. برای شما خانه آبادی تن صحتی آرزو میکنیم. با همراهی ما باشید برنامه لذیذ با علاءالدین. اگر ما کمی هم وقتی شما رو خوشحال کرده باشیم ما فکر میکنیم به مقصدمون رسیدیم. سلامت باشید تا برنامه دیگر.